Minister wogima kaunti ya Meru Meshak Mutumane kireta WIRANE aritingo basibitara ate kwambiria kiumia kya Jumatatu bakari wa micara yao amwe nabo namenerete atongere babia mabia ugima barabara atumirire mugomo akiuga ate bamubao kaba gutumirwa ni siasa na rwangirwawe rotetikiria bubu akiarendere akuruguragia kliniki ya Kabuito nugete anto babainge bagatethekana motungata mwanya na siasa itibatere gutonywa ni Chabare atumenyithia ngangi kiriorojene nabombera otenya muntu ngoke yako bamwakura nonto ngoisha mukiraito muronge kashushari yashongwa ni kuonekana na ote mutongeri onge wayantureye omba baritango eboya yangavana kiraito muronge nyumentuko inkai tukareta ndawa ndene sibitareje na kinya mandakta to bareta ndene ntureje nekenda bomba kofa health services ndene yantureji ne moroto gotigira ogima bumwire bokinyira anto omaturane onto obora minister wa manto megi ogima bumwire kaunti ya Meru to Meshak Mutuma akinyitie entere echa Akabuito na kunenkanira kaunti na emwe ire kathina mbe no tumika entere inu tan dispensary mwanka arira bagakirwa acibitari enene entere inu onto babu kathito ene akariba entere inu wa mwana MCA wandi Ijaigembe East tumutogeria nkatho sana turandu bakabuito na ndu bantura Embe East no ndo cibitari yabasabu bonde kwa jumla turi antu hospitali twaherwe no kulukira utongeri wangabana kitu murungi na ofisi ya mungathia kuuga ngoda kwa ni bwega no ntuango turutiri maendeleo ya tu na yosa indie ya maingo kelukira mungathia na kingangi ende one ngora antu beto no tubonde nkuba bagwa kingangi tosa kaberi tuetero wau Arigitani gaku manto mege cibitare yandambiro na mwima gweteto muno manto makonenie na ambulance irare kurutaruto acibitare no nonto bagutetheria manto ni mege korona murimo wa corona no ende nereketie no chokwa no anto bakiura gwibebe banirie na siasa ciege ambulance ino kweba ikasi orongo na propaganda bakwa gato achunde cibitare ambulance ita achunde ambulance kete utetheria eitare akware na murimo wa corona nonti kwenda antu baikwa kuntu mwanya so kayo kirwe ne kende mbote theria itara COVID-19 na COVID-19 ekodira ambulance ni achokere ugetha kurita ringi thambiro yethira ina services irire tikuo ni sisi wetu bana Mutuma ni itarira gavana Kiraito Murungi mando ya ambulance anto aba kuromba kura bonde bite vya MP kanambi weta muntu weta ambulance ati no retire aleti ambulance kera chokere ndambiro nondongwe murimo COVID-19 iyo athirire antugo inkai ya kenyuma ya tongeria bangwataniro ya ruti ingugi bogi wa mwire kaunti ya Meru utumeria ate bakanjeria mugomo gwa mpora ende minister ojo ogogima wa mwire na ebumirite na kuga ate thina ya micara getirare kirirwa ngiro gima wa mwire gake no ende nekire thirikari ya kaunti ya Meru yonthe bunka muruti ngwe gwa thirikari no ende tayari mbeche chireketie na koya na kemenageria atongeria bababara akuga iba kuthina mbe no tumiro gi siasa egoro mbeche charilisoro and by next week all the workers will be paid. So nengo chokera toba department ya health no ntoba kupusa ntomeri ya ntoba ange bakwale by politicians baba kwa bakweda bena mechamanyo motuko with the various politicians nikenda bandi disrupti department ya health nderenge politicians keep off please from the department of health. Department of health is a matter of life and death. Ibareke go spend propaganda no rongo kire department ya health nabwe civil servants baraba kwenda muno kwa misuse na ntuba siasa ibe barisaine bete siasa ne bete bakarombe kura ya bangi otherwise department ya health etiombo tolete mantonto yau weekend kuma Kabuito Gembe Central Betan Class Chabare.